Laibak Machasa, Meiteigi Kari Lemhori. What hope remains for the Meiteis in Manipur? Vote ki langlingai, Karma Jarma, Harau Kumaida, Wakal Thadaring Naida, Ekoi Mitei Kadai Yorabage Haiba Kautokle. Meiteigi Lepamase Manipurgi 6.5% Kaktadani. Iramdam Chinglepa Sida, Akoi second class citizen ni, Haibadi rightful citizen Oidrabani. Native indigenous people oina, Akoi she native Oidrabani. Maramdi, Akoina Mahabharat ki Arjun gi Chada Naudani, Hairubadagi Isana Nambel, Kakcharabani. Constitution ki Matung inna, Arjun gi Chada Nauda, Oiregadi indigenous Oiti. Aseng amang Kairing Aida, Isana su, Lambel, Katate. Laibak Thibadi, Akoigi MLA, MP Singna, Masagi vote, Kahorga Lore, Haiduna, Wafam Sida, Karisu, Haidana, Tumina Lesilibashini. Samna Hairabada, delimitation gi Matung da, Pangtokadaba, 2027 Assembly gi General Election da, Mitei MLA, Kun Mathoi, Dagina Kunithoi, Gumbadagi Hena Kaningai, Late, Kariamu Haigani. Mitei Sing, Makai Kuding da, Iraq na Bagi, Ivam da Laklin. Adudi Karita Watai, Akoi confirm Tokta Bra. Hojik Lady Piva Masida di Iraq Madanaba, Pambai, Amakatani, Madudi, Mitei, Scheduled Tribe, Lista, Chansinduna, Yellow Me, Haibadi, Native Indigenous People, Amagi Protection Adu, Loba Asitani. There is no other way. There is no other way. Lambi atay laiti. Maramasina WMC na Changsiliba ihaw se Laibak miyamna isa-isa gi thaudang ni khangna angam-angamba mawongda yausan biu amasung mateng pang biu. Laibak miyam gi tamak WMC na akhakpa laitna. Tengnagani WMC na Scheduled Tribe ki ihaw se loji loya yauna sakachari. Laibak Miyamna Tengbang View, World Meitei Council, a unit of Global Meitei Foundation.